This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Heprit Sngipynkmen lang kurba sngi South Sngipynkmen bargakong Kmoiñ wa lang hinyo pupra Sngipynkmen kilayok kusna pisakum Kmoiñ benta barirta barbaherta tam nakalumpung marathon balakot penlong dakat National People's Youth Front NPYF East Khasi District bat Shillong City hakastap jongka arpon ritrik jeleo arjar pusan. Kini ke marathon kadai sipenta ke jingalap ki samla trekam ke NPYF banong yo drugs ke badai ru kum ke jing rakhi ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hakani ke sngi. Ya kini ke marathon lapia haki ar kerdan kata na ke benta ki kentai bat senrang ki bahapo kat sausnam bat ki balap palat ya kani karta. Lakawe ya kalama ban sedang ya marathon dau ba Gavin M. Melim UMLA na sora harangkat ke jingadon lang ki bor pulit na Sadar Police Station ki dikot bat noelam ke NPYF East Khasi bat Shillong City hakabala sedang shwa daki bahapo kat South Sngipynkmen bot pat daki bala palat ya kani karta. Hadir bala pendap ya ke jing mare la penlong ya ke jing lang sam kusnam balingkot hakaba na lor ba Gavin Kumukongsan laidon lang ru do ba Hamletson Dotling working president ke NPP uba Himalaya Sangpliang spokesperson uba M lang letan bat kiwei kiba job haka kerdan beningkong gila yok Korea ka kusnam bisa kaba mar ar pau hajar tingka kibon ba ar marsi pau hajar tingka kibuan balai marsan hajar tingka nalor marsan teli ki consolation prize ba ar hajar tingka marway bat ka kusnam bisa saka Kmoiñ bat show Heprit Sngipynkmen lang. Set, go. Yep. Mana tu? Number 4, till the ending point. Kritika International runner. Hagapor pengapoy hapor sambici santam ngayo I de shisha ya ka jinggan jeng mapun ngot ki participants. Bakani de shisha ka penpau syai kedah. Banagaleng ga jong piru pidon shisha ya ka jingang not banrat ingkong yo new drugs. Bangimla balen kumbalong menta ngiyo I banagaleng ga jong I hakadim lang kasalang berkamtam nagaleng jugi kun samla Nidani akan cingkit kli ke berkrau pengipik kamtam hakbaidai baru drugs badan na pering katun ngut ikun samlai ke bangat akan cingkit ni jong ni drugs ni sautu banagaliang ke jong ni kum ke NPP party ngidan hangi ya ke NPYF ke organize kerpang ya ke marathon berkumang ijong ha ke marathon ngidan kam ke strength you don't come make endurance, you don't come ru ya ka unity. Bani shim benta ha ka marathon. Tingi soturu bakani ka day ka benta ka baki nikilai tadi qualities, you don't come bani trailang ban halor ta ka benta. Ngason kerpat ya kishnong ki bopero pher. Ya ki organizations ki bopero pher. Bat kumju ya ki individuals ki bangi don't come bani mi lang shakmat. Bani lang ringkat lang ban Pyrshah bani tackle hagabai dei bat kani kay jingye kabani shem habai dei badu drugs kenagalang ka jonga masuk kemensi kadeye
Benagaliang jaga NPYF kelami syakmat ban organize kini marathon dan nagaliang da jonga ngakit bokit biang bakani ka jing tumu bu bhag ka jong ki wala kalalong ka jing sedang regani ka long ka jing sedang benginang la bantai ya kata ka jela ka ri ka bai ka jong ka balong ka badan apring ka jing ka jikia bergaju por benginang itrelang lag benta ka bhag ka me hi jong parolang Nakaliang ba Hamlet son doling ulaang baka thong da kani ka marathon ka long banya la Pyrshah yaw drugs ubalak sam menta ya ki khun samla bat kum ka party ka kwa ban pha ya ka khubor ban Pyrshah jor yaw ni u jingdi pen buat yang mata kasni kali kasni hakaba ka perkesi tulok yang ban Pyrshah yang jing Drok baru ban yalam badai ban Atiar rai ma rai ding na kani ka jing Dikum ke parti, buat ilai ke sarkar telah persian kepala bantem ya kali kecengeh. Henry kumki beriu kepada kejekit nam tak nang salang nimi cekamat. Bangin terlong iki awareness fair bakin tu iki kur sama ini kecek sekarang banyak baru bagi ban Atiar lagi kecengeh. Timata si pa bani ko yapi ka don ka jing yalap hakaleng-kaleng banta ka jela ka ni. Apa nong stoin kadon ka awareness campaign on drugs against drugs ka ba nila perlong nang tina po nong stoin NPP jongi kila perlong ya ka drawing competition baru ya ka marathon hang tie po Eastern Hills NPP ki perlong ya ka football match bad hang ne po East Hills ke NPYF jong ka Shillong City bad ke East District ki perlong ya ka marathon bar kamjoro ya ka posa campaign ba ngirgi sim tikli ban kentu bobon balang to ngin sange nani kiar si sundan da kadi namar ni sutu syai bakum kajai benriu gidul kam gun samla tibang jong bakilong kalawei jong kajai benriu telah dak samla jungi pada kengap hakini jingdi basni sei kalawei jong kajai tenaga da aku ke parti syakya bangin yalap ni riu hak bobon balang bagin ong ya Drok ndrengin persang dukmlian hakiki kibabha kibate Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya